Itu, iso dapamu itu? Ayo di belakang kamu nakin, neng tu sihiana itu. Ide to. Iso do itu, songon marahon ini anong nakaide dahan na luyon ni. Apala ya kuro itu, makana sining lah mutu belakang maju payaw. Ano mo tahe itu rias di belakang dia betul? Adong mada itu. Ay hamuro itu manuni na masih tidak danak. Masa ada dingut tamu basura ada ngarumur-rumur do siya lomak-lomak. Oh iya itu ate. Ope huingot. Alin na urip puro nung era bihamu itu. Ape di sido pe ape. Ido pe itu Ay basoro isu kamu rias itu. Ning perlu dia mu. Itu perlu hian. Palotik elujo mga lulipe dangadong. Bahuingot mak belakang dia pun itu akape adong do rias tradisi naraku kan. Neng mga lope kemas itu. Asa songon nangur tabo kan alangon. Permisi mas itu dah. Huwag mas rastokin. O di pe huwag dito. Wala saya mga lopa pe. Saya langon dito. Hamu niyan ito. Ay do apala rias polo ko permisi mabuat. Sa mga naisahita. Ay ito naman si Manuni tikisog na bita danak. Iyabu niya na tutuaton. Batoy mo tamo mo ito. Tik. Babot tamo mang sinagurang la. Babot tamo Ilo niyan ito on Terus burjumi. Pe mo ito dah. Sa uwa jo takid dah. Ito. Pemis takid do. Ito. Ada pe ito? Erin klaro mo ito mga labag kamas sa mga lulurias ng nun. Ano lang lupis tata? Yang narong ito. Naning makalas so ito. Kan diboto ito tahe berem narapa malamar doho para maki. Napitiga kay. Anak ko si Tigor para mamu. Memang melabas. Do berem si tulpusi ito. Natar do pengumuman. Para maki nang lolos tahe. Dang lolos. Masih itu? Beri lolos tapi para anak ko si Tigor para mamu nang sana mapa ito iba. Lupa iya ka biyaw ito. So majo. Ibigay siya manon. Nang mubya di buta muria si. Napa ngau dah biar poti na ni satu pun na mai udi. Apalah dua HP itu. Anong memisan ito? Ngarong memisan yun ang may ito. Tunasing maluli kamu itu. Hiba nay mo ito. Dang na hiba dito. Tunasing maluli kamu. Naking mas nang iloko kamu itu songoni. Nuku pa buwa lolos bere mo na. Pas gabe sikata. Ngoro ko nakito mo ito. Dang ito unang ma. Ngahura bibi. Oti na may tinggal si ibe naking ngarong memisan ni. Pisak kalakani. Dia jo ito jo habi responde nun. Mula hubor pun sudah na. Tunasing maluli kamu ito unang ma. Nang utos mo. Perjauhan kamu lah tulakang. Unang malap tunasing ma. Aga jo ito. Ang unak kaning buat tamu manimuro ito. Mam, sa tikiyap ito, dang pula, bolo nung ipaborok ko kamu ito, dang pula tadan nung pabutaki, ito na maborong ito. So tikiyap ito nung alu, jaro ito mga lulu di pajakan, suri perjualan ni huwadangi, dang anong majual rias ito, makana palaro ito son. Ay kang ngarok ko nakin ito, lupa pa yaw nung hurabi, jalo lupa ako sabi ngarok kape manuri maborongi. Ngarok ko lama mo ito, nang jay salabi mo ito, sotik. Lo nang kaning isisahat, awat tamu manin mo ito. Lumok, bumak na daw, ngarok ko, unang bisi siya, lao ba? Hiba na Tangan ko ibat-ibat. Apalah pa mo, berem do ito na lolos, berem. Isang uruway. Tayo siya, migas, ko juguli ko. Lolos berem petiga kani ko, itor di ko kamu nung ipaworok ko kamu rias mo. Lah, jawab pa ito dito. Hiba na hamu. Lagi jawab niya dito ton. Hiba na ho ito, paat ko lang mo nang ape para makiplan bijak nyawan. Gusto mo niyo ito para mamu, bulog po. So tung di ko jawab dah. Jawab ko. Bawa, hubur do. Uno kapito jadi maben syukur aku tu beriki. Lo isi belong, tuma aku mati. Akar isi, lo isi rabaun daripada nok kuduho. Bawa do ke beriki bolos ya anakku para mana dang lolos. Juk ni roaki. No ripurak ke mang ni mangalupit ka masalah kinalong pesta mang nalangon na. Apa yang syukuran? Ala lolos beriki anak ni P3K. Anakku dang lolos. Jadi busuk ni. Rak milamar tu. Tuma ko rebab di si aki. Dang kula bijadi. Dang maborongi. Adu juk nurak kulian.